Pamirsa rarahinan tumpak uduh pinake galah sejroning ras titiang sarwa tumuh ke jantenang durung kemargian becik ring tengahing krama. Perindikan punika keaptiang dados keguat santukan krama santun akeh sane nenten nguratiang pelemahan. Pekeling rayenan tumpak uduh, sujatin ipun medue semertin ngeresti tiang kewentenan sarwa tumuwuh, yeni keturik sain saking baga spiritual, rerainan tumpak uduh sampun memargi becik ring tengahing krama, nanging kejantanang mebinayan pisan pemarginipun ring kauripan serahina, perindikan punika patut kedadosan keguat, santukan krama kantun akeh sane nenten ngurat yang pelemahan, punika mawinan, akeh kepanggin pegingsiran kewigunan, kirangnya nih kewentenan ruang terbuka hijau, miwa wewidangan ring alase, melarapan antuk perindikan punika, kantun akidik pikobat sane preside kepuputang, mapaiketan sareng kewentenan pelemahan sane kaon, tiosan ring kirang nyane uratian krama, majeng pelemahan, sane taler dados wiwilan kewentenan pelemahan sane kaon, inggi punika, nenten wenten kebijakan sane tinas, miwa penilikan saking pemerintah daerah, yening satmio utawi konsep rerainan tumpak uduh medue semertin ngeresti tiang sarwa tumuwuh, sampun sepatutnya nih, krama nguratiang tale tresna, majeng kewentenan pelemahan, sekadi subakti majeng ide sangyang widuwasa. Kewentenan pegingsiran kewigunan genas, sane ake majeng pebuat krama, ngawinang reretnya ni wewidangan alas. Juliana, Bali TV.